نهاجي زبر خود من جنب بريز محمد عبدي عندما كوميتا راق هندني كيتيان فيسكارن كردستان سوريا داكو ام بهتر روناهيه بقنا سر جوينا يكيتي وشا امدا كاريان جبو دار قصنا كونغري دوم يكيتيت كان بريز محمد دنباش بريا حمود شتكي تخازمت بهتر روناهيه بقصر جوينا دوهدا تایبەتی خاڵێن ئەنگۆمژارن تێدا هاتنە گوتو بێشکردن یا هەری گرنگ ئامادەکردنەش بۆ کۆنگەر دەستپێکی ئەگەر بەسە خاڵێن کو هاتنە گوتو بێشکردن چ بوون دەم باش gelek spas ji bo we û hemî karmendên ARK têvêre gelek spas spasiyek taybet ji bo hemî temaşevanên we bi taybet rastî duho roja înê civata me bû li bajarê Qamişlo piştî demek dirêj wekem tev dizanin magehdar in rewşa nexweşiya koronaya ku bila bûye nav cîhanê bi tevahî bûye sedemek ji hemî karan ê ku hatine rawestandin çê aborî bên çê siyasî bên çê rewşenbîrî bên em jî wek yekîtiyanê bizkara em bêpar ji vê rawestandinê bêguman nemane karê me jî bi şêweyekî temamî ev demek dirêj nêzî 6 meha hatibû rawestandin ne cara yekem e belkî gelek xal gingeşebûne berên ha û beriyan ha jî erêkirin li ser kongrê me di duwa yekîtiyanê bizkarê Kurdistana Sûriyayê me biryar dabû komîtek dî hatibû avekirin ji bo karê xwe berdewam bike her wiha wê komîtê baş karê xwe birêve birbû xalên baş gelek mezin derbas kirbûn lê me wekem tev de agehdar in rewşa koronaya ku bû sedem ji bo rawestandina karê me biryara me civata me ya duho dîse berdewam bû ji wa karê me berêre her wiha xala herî giring ya ku em ser rawestan meselê rêveberî û meselê îdarî em bêjin û her wiha rewşa kongir ji ber gom tev de dizanin kongrê me ev demek dirêj gelek dirêj baş ket ew jî sedemên wê gelek sedemên mezin hebûn em dikarin heger derfet hevin dikarin gelekî berfireh li ser sedemên Kak Mihemed pirsa herî giring wekem dizanin pêşniyarên gojinek şaxên Yekîtiyanê Bizkarê Kurdistana Sûriyayê ji hindirê Rojavayê Kurdistanê giyan me xwesteka wa kongrê me bi dar keve bêguman evna daxwazek rewaye bi erênî û singek fireh lê hat nerîn ew jî daxwaza me wek desteyara biberiya Yekîtiyanê Bizkarên Kurdistana Sûriyayê ku em bêjin em jî kongrê xwe li dar bixin heger rewşa korona zelan nebe her wiha wek komîta amedekar dibe ku Mihemed ma bêj niha û sê meha vî kongrê anakê heger tiştekî nexweşiyek gelek mezin bi ser denat ev Yekîtiyanê Bizkara bêguman wê kongrê me li dar xe Kak Mihemed eger dengem dibêje dixwazim werme ser aliyeta darxistina Kak Mihemed eger dengem dibêje bes deqekê eşkere me te dixwazim werme ser aliyeta darxistina kongre dibêje daxwaza endamên wên ku serobene her wiha daxwaza we jî niha ev kongr wê biçûn gorê li darxistin amadekariyên ku jê re hatine kirin çi ne bêguman wek Yekîtiyanê Bizkarên Kurdistana Sûriyayê me dixwest kongrê xwe bi şêweyekî şaristanî em li darxin meselê ragandinê portek serkarê Yekîtiyanê Bizkara ji destpêka damezrandinê heta roja got herê kongrê xwe heval rengekî berfireh li ser tozigan dirîn yan em bêjin nizama daxilî ya Yekîtiyanê Bizkara hemû ev munaqişat serwere ya dîgom hevalê xwe Kurdistanê bin li Ewropa bin em bêparê mişkarî bin derfet hebe daxwaziya me bêhtir ya me desteyarê biber me dixwest hevalê xwe Ewropa û hindirê Kurdistanê hemû ka amade bikin li hindirê Qamişlo dem kongrê xwe li darxin ev pirsgirêka gelek mezin bû heger hat û çû rewş
نه آرام بو مسئله ام بیشن تندرستی ده ام نچارد مینن وقت دستیا یا امدکار یا کنگر نچارد مینه گوجنها نبرا سیمها گو بی کنگریل دارخه تشتی گو حاضر بن گوری کریارن گو دسته مده واتا مامۆستا محەممەد بریارەوە کۆنگر وێل باژارە قامشتۆرێ دارخستن مامۆستا محەممەد بێگومان بریارە ما حتانها من گەلێکی ڕاوەستان کنگری خوا دهندری قامشتۆ دەردارخ ئەف بریارە ما یا سەرەکەیەک بام دوێ کنگری ما مەرجێکی سەرەکەیەک کنگری ما دهندری قامشتۆ دەوەردار باشە بەحسە پەیرەوە نافخۆی ئەنگۆ نیزام داخلی هاتیەکردن کۆ نیزام داخلێک یەکی تێرەوەرە نویساندن پێوەرن و ئەو نیزام داخلی سەرەوەرە نویساندن بە چ ڕەنگینە هونە چێ پێوەران بەرچاو بگرن هونێ چێ ڕەوشێکل بەرچاو بگرن یان ویسکارە ئەجروێ تەنزیبی بە چ ڕەنگی کار لەسەر هاتیەکردندا و هون پەیرەوە نافخۆی نظام داخلیش خۆرە بنویسن یان وێژ علیکی بەوەرە نویساندن کۆمیتێن سەرپەرشتیاریە هەبن پسپۆر وێ نویسن بە چ ڕەنگیە نویساندن بێگومان پەیرەوە نافخۆیی وەک نظامە داخلی ئەڤژی وێشکەسن ئەکادمی هاتنە دەستنیشانکردن سێ کەس ئەوژی یاسەناسن هەروەها ئەزمونەك وای دوودێژ هەیە مەسلەی ئیداریدا مەسلەی یەکیتیانی بیسکارادا و ئەم بێژن کاریبن وا پەیرەوەی نافخۆیی واخالن گۆبەریان ها گەلک ئاستەنگیش مەرچێت بوون گەلک کێماسی هەبوون di pêreva navxweyî de em bêjin nîzama daxilî de ewşî baş xal hatine nîvsandin lê wek komîta em komîta ya me ya em bêjin desteya rêveber dîse sê kes hilbijartin ew jî her sê kes jî yasenasin bêguman Başa Kak Muhammed dixwazim gorî serzemînê got ev yekîtiyanê biskara te astengî di pêşerojê dil cemaçê nebin سروي اساسي سروي كاك محمد في بيروانا بنفسن باشا كاك محمد بروجا كيتيان فيسكارن كورد جبوي قونا غابشتي كونغر يعني بيش روجه دا بروجا نو كيتيان فيسكارن چنا چهاتيا آماده كرن ورولا ان فيسكار وروشنبيرن كورد لا روجاواي كردستاني بچرنگي يعني قالوا جوش خروشك باش رولد بينن دنابا كيتي ديانجي یەکیتی ئەنگۆ بەرهەمە یەکیتی تڕۆنە هەیە بخەی سەردە یەکیتیە نویسکارن کورد یعنی دخوازم ئەوایەکی گشتی بەحسی پرۆژە یەکیتیان نویسکارن کورد بکێ چت دەمابووری دەچێت پێشە ڕۆژەدا ڕۆلە نویسکاران بەتایبەتی بێگومان ئەو پرۆژە یەکیتیان نویسکارن کوردستانە سووریای پرۆژەیەک گەلک مەزن و بەرفرە هەدانی بەرخوا وەک هەواڵێن ما عەبدوسەمەد ئاماژە کرد پێ یەکیتیان نویسکارەوەی چاوە بچێ ئەساسی رێ بچێ هەروەها یەک ژ ئەندامی کۆمیتا سەرنویس یا پێنووسە ئازاد ویژی دادیارکردن کو هەفتە ژمار هاتنە چاپکردن پێنووسە ئازاد جۆرە جۆرن ji hemî renga هەروەها پرۆژێ me dijî me dikarî bû nêzî çil berhemî ji nivîskaran re va berhema em çap bikin ji ware ئەو چاپخانەیە نافخۆیی هەروەها me dixwest bi şêweyekî dûbire em dikarî bin bikin paşî komkarî bin wa berhema em bikin berhemin hevalên me êku cihgirtî bin em karî bin bi çapxaneyê navdewletî de em duwa de çap bikin هەروەها پرۆژێ me gelek jûro mestirin lê em tev de zan agedarin rewşa Kurdistana Sûriyayê Rojavayê Kurdistanê rewş xerab bû gelek xerab bi ser me de derbas bû çê ji alayê aborî ben bêjin çê ji astangiyê ku di pêşerojê delber me çêdibûn gelek çêdibûn projê me bi rastî gelek mezinin hêviyê me gelek mezinin ji ber ku hevalên me bi rastî bi ew vînek gelekî xurt berê xwedane ku kar û xebatekê ji bo projê yekîtiyê kar dikin هەروەها هەواڵێ me jî tev bêguman tev bi tevahiya xwe çi desteyarê vebir çi endamê me kesê li Ewropa çi endamê me li Başûrê Kurdistanê hemî amedene got ey kelîkê de çi demê de ku karîbin karekî ji bo wêjeya gelê Kurd ji bo karîbin bigin astek nav cîhanî proje bêguman roj bi roj pêşniyar tên proje mestirin hêvî mestirin
لقناغ وكم زانن بس اصلا باشا اصلا كنتنا بيشا ما مستا محمد لبر بروجي بتسكنن ما مستا رولا محمد نيفسكارا بيجومان رولا نيفسكارا وكم بروجين ما بريغوت يا نيفسكار وجداني قال خويا او بينوس قال خويا بيجومان كاس نيفسكار دبيك وجداني وينا هذا كاك محمد قريبه او تبعسا أستنجيان كرا أستنجيان كوتينا وكفيا دنجناتشي بريز محمد عبدي ما مستا محمد دنجم دبيزي دما برسيارة استيتتكم كرمك فرمو باش تبعسا أستنجيان كرا أستنجيان كوتينا بيشاي كيتي حتى وكان روجا كواتي دا مزراندن وحتى وكايرو يعني تشري يقرا البيشاوك وبروجي وبجينابن او استنجي تشنا بهتر بيجومان روشا وجيجي ندور او بانطرة سياسة لمسألة وجيجي ديكا وملتي ما ببارنامين ام شو كسبي بسكار ام ببارنامانش استنجي وين خوشيه ناكوكي سياسية كود رجبای کردستان ده وقت مقدس زنا قطار ناکوکی که نبرا انا کسی و نبرا تبدأ بتجيب اليوم بجني ربابريا خسرت تكلم او اصلا جيب راستي بطورة وانا كي لسرما قالك مظلوم يعني يكشف ما دخست بريان ها كونغري دار بخن بس ري كرتيبون شويه مي قريبا وان اندامي خويل باشوري كردستان ام درباسي بيدري بكن هروها روشا مكتبه او امبيجن اوفيسين بارتيين سياسي بكشتي كتيبون قريبا بريانها برينك مشالكي خو الوقت ام جاكي امبيجن اصلا كي جودات نكرنا وانا كده حوالي بشكل مظن بسكاري جبر بإرادة امبيجن جبر او دلماي جبر باشا قالك سباس شبوي بريز محمد عبديان دامي كوميتارا قهان دنا يكيتيان ويسكارين كل سنة سوري كتلقى لون بيقول لك سباس